Мен Назарбекова, Зрек Жалал-Абад обласына караштуу Алапбай районунан 2-сентябрь номер 16 кесиптик лицейге окууга бел байладым. Бул кесиптик лицейде арганын бардык шарттары бар, келип окусаңыздар болот. Ошондой эле азыр мен 1-курсмун, бизде 33 кыз бар. Алар ар тараптан келген, Баткен, Өзгөн, Ош, Жалал-Абад тараптарынан, областтарынан келип ушул жерге окуп жатабыз. Биз бул жерде ар бир кесип ардактуу дегендей биздин кесибибиз тигүүчү. Ошондой эле биз бир жумада бир жолу ар дайым өндүрүштүк окуу сабагын өтүп жатабыз. Азыркы учурда сиздер менен биздин мастерибиз Феруза эжеке жана Тунаш эжеке өтүп жаткан өндүрүштүк кесип, өндүрүштүк окуу сабагын чогуу көрөбүз. Вот Улара мне скажет, соединительные швы это Сплошные швы, накладные швы, раскрашенные швы, настрочные швы. Молодец. Молодец. Мы приступим к новой теме. Обработка шлевок и поясов. Техника курсунда сыйлаштырбайт. Эмиле биз экинчи иштаханасына келгенде формаларды кийип зарыл, машина салып, анан машинага отурганда боюбузду туз кармап отурушубуз керек. Жан нерсени сол тараптан кийип турушубуз зарыл. Иштетип жаткан аспаптарыбыз машинанын оң жагында турушу керек. Анан бул аспаптар менен иштеп жатканда эң эле өзүбүзгө зыян келтирип албашыбыз үчүн сергек болушубуз зарыл. İğneler atan patuşkalarda sert turuşu gerek. Açıların caklar janıp turuşu zarı. İşlem çakanda kolumuz boynunu kiyinizi gerek. Ütüp meyen işlerde ütüptü jakkan uçurda buttun aslında rezinoy klençesi boluşu zarı. Ütüptü işletkenden keyin ana atayın temir pastapalarga koyuşubuz gerek. İşlep bitkenden keyin elektr energiyasını öçürüp bir sira kozonodon ötközüşübüz gerek.
şekerin candandım öldürgün ay. Kırgızımdın tigücü kızları. Uz şekerin candandım öldürgün ay. Kırgızımdın tigücü kızları. Ak kalpaklı beyikte başka kiygizgen. Erci gitti sürgüzüp erçeler çitken. Köp kırdalan kırgızdan kızlarında var. Bana salaymır menen barkın kızlar ay. Kırgızımdın kızları sen baktın. Kılımlardan kılımga baktın. Uz şekerin candandım öldürgün ay. Kırgızımdın tigücü kızları. Uz şekerin candandım öldürgün ay. Kırgızımdın tigücü kızları. Bizde okul 16. kesik liseyi ilgiliktin açıkçası. Sizler en aldıklı kesitlik liselerin birinde okursunuzlar. Bizde liseye hareketçilikler topşuruşat. Bizde lisede en mutlu yece ahaylarla birleşip arkanda çocuklar ötürüp durat. Sizde жогорку деңгээлдеги технологиялык өндүрүшкө ээ болосуздар. Бұл kesitlik liseye öz kuzuluğumen keldim. Жана келечектеги максатым шовинистте хочу. Biz özümüzün müdürçülerimize işenemiz. Sizler Kırgızстан'ın, Rusya'nın jana başka çet ülkelerdin iri işxanalarında iştөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Bizde alыста келгендер үчүн баардык шарттарыбыз бар. Жатакана менен камсыз болосуздар. Bizde lisede oşondo ile sportluk melleşler ötkörülüp durat. Biz sportu жақсы көрөбүz. Sizler жаркын келечек дүйнөгө баш багыңыздар. Биздин лиседе жаш таланттуулар билим алууда. Жана ошондой эле бул козуктардын баары өз колубуз менен жасалат. Жана бул козуктарды биз 16 кесиптик лицейден үйрөнөбүз. Биздин лицейге Hoş geldiniz.